Hello. Akwande sisithandeka kanjani? Ngikhona ma ukhuluma noJawe.com from ehlelweni Identical Force ne. Ngikufonela ngiseKamel Refiri eKhabo Dade ulindiwe. Ngikhambisana no Sesubongi. Yeke be sikhuluma ngokuthile la kwafike la ku zwakala ukuthi ngathi umma uyayazi iarrangement ethile esikhuluma ngayo la yeke bengingakuthokozela ukukhuluma nomma ngapho. Thank you tata. Akwande sesi? Yeah, beng umma ukhona eduze noma ungayifaka ku speaker it's fine. Izolela phansi speak. Malutshani? Nihlwile. Yebo. Nihlwile ma? Siyathokoza. Ibizo lami nguNtshebe.com ngufonela from ehlelweni elibizwa ngeIdentical Force okulihlelo elihelebha abantu ngemraro abahlangabezana nayo ababhalelwa kuyirarulula bona ngesibona. Yeke sifonelwe namtjana sibhalelwe ngudade uBongi wangethulayini mayelana nomraro abahlangabezana nawo ngomani okungumakalindiwe wangapha ngeKamel Refiri kodwana esele ahlala ngale ngethulayini njenganje. Umma uyangizwa? Yeah, manje kuthi ukuthi umraro kulikarada lakamma lomkholo nepasa kamma okungumani kuBongi kungumaka lindiwe okungudadwenu ma. SiseKamel Refiri engicabanga bonyana kungakwenu ngokuthola ngino Sesulindiwe no Sesubongi. Yeke sithena sikhulumako kwavela ukuthi ngathi uma uyazi ngepasa dadwenu okungumakalindiwe nangekarata kuthiwa uyazi ukuthi ulindiwe zihlala kuye ziphethwe nguye uzise ebantwini ubolekise ngathi uboleke indaba zemali so ubambise ngazo endaweni ethile and kuthiwa wakufonela wakutshela ngemraro ahlangabezana nayo azange ube nenkinga nalokho uyazi ukuthi izinto zakamakhe ziphethwe nguye ikarata nepasa. Manje ngithi angifonele uma ngizwe bonyana ngamhlambe kuliqiniso kangangani lokho. Angenze so mma nangulindiwe uma ukhulumisa indaba ukuthi akayazi into ukuthi ke wakhuluma naye ngendaba yaleyo. Makhonzi. Yebo. Kuze uBongi la nabantu ukuthi babasho uzokuthatha ufuna ipasa abasho bafuna nekarata la kamama ukuthi basho ziyengale. Ngichaza ukuthi mina lokho bengingakwazi ngithi ukuthi basho umama bamthatha. Asenze so sisa ngibawa utshele angithi uthe wena uma bafuna ukwazi wakhuluma naye uma lo simfonele uthe wakhuluma naye. Ngithi Makhonzi uyazi ukuthi indwezo azikho kimi zisemntwini.
ukuthi ikhathi alikho kimi ngithi uyakwazi lokho khuluma iqiniso phela abantu abayakhulunywa la phela ukuthi mina vele ngiyabatshela ukuthi wena uyazi ngakhuluma nani ukuthi angithi bafuna ukwazi ukuthi batshela bobani ngibatshela ukuthi nawe ngakutshela ngithi ukuthi uyazi ukuthi ikhathi alikho lo Jimmy naye sikamfonela nginankinga iye ngibatshela njalo alright ngibawa ukubuza so mane uma kakhonzi uyazi kobana ikarata likumachonisa and navumelana nolindiwe ukuthi akaqede into ezakhe ngekarata la kamma uma uyaqunda uma ukhamba uyaqunda hello ya ngitsho khona ukuthi ulindiwe uthi wanfanisela nazwana wena naye ukuthi angenza njalo manje ngifuna ukwazi ukuthi ingamhlambe kuliqiniso kangangani ukuthi namnikela igo ahead namtshana namvumela ukuthi akwenze lokho so na uthi watshelwa nguJim ngamanye amagama uzange watshelwa ngulindiwe wo akusiyinto owazwana naye ngayo akusiyinto owazwana naye ulindiwe ngayo leyo alright manga ngiyasithokoza isikhathi sakho yezo ha kuyavela sisama ukuthi ampuro ngathi le ebe uyitsho ayisiyo ngendlela oyitsho ngayo no uzokutsho ukuthi ngiyo it's fine but uyamuzwa dayisukom nawe ugcine uthi khuluma iqiniso ngoba umma ngathi akavezi leli hlangothi wena oliveza uyasabe muzi uthini ukuthi watshelwa nguJim asithi uyasaba uza kusaba mhlawumbe ngizothini mama ngoba uyazi nokuthi nje imali kamama kade athi uberegisa ikhadi la kade umachonisa lo usemthethweni ubamba impazamo usemthethweni ngwakuphi ngwale mkhonweni ngongibani ngokuthu balandeli nababukeli be-identical ngicabanga bonyana naye umachonisa lokuzofuneka bonyana simvakatshele angazi bonya ubamba njani umbazisi womunye umuntu nekarata lomholo lomunye umuntu okungasuyo boleke kuwe imali kodwa sizokufinyelela epenteni yayo indaba lesiraga siyaphambili and then dadwethu tshela mina nasingafonela umakho njenganje okungilo kubelethako akhulume something different ngendaba yekarata ukuthi uyalifuna akazazi indwezo sizokudlula njani ngithi mama yena uyazi anginandaba mina ngingamfonela okay Mara- isaba winamba yasekhaya sesikhona angeke ngazi ukuthi bamthiphe kangani phela umama akasiright no it's fine I'll pick that up it's fine 072 072 944 9